ngase phongkiba tongan manipuri se phongsing amasum thokiba thogdo wathoksing digi maroibi ipausing meyamna thamjagi ahanbada sanaleba pausi digi lokusaraga phawroklamdai da wahikna landara kodigi lofom ke amanga ta thokle kungi nong supam thokpa sang yauna sudabadagi manipurgi mafam kya da lopan ba yakidraba matungda namduna pan ki lofom singda hauju phau satpa horoglaba matamdana amang wahikna landara kodigi lomi sing phau lok loidra me painare Manipur me ahumdagi tholokliba kangluk irang asina maram moiraga lau pari lising mapan gi mathakta lau pan ngamdaduna lau sitpa amasum kumgi nong matam san suraktabana maram moiraga lau pan yadana lofam kya sittuna sayesida seng tangbi awaba mayoknagadra haibagi mi painaringai sairakta ising singduna amasum ithai lakhongni khudongchaba phangba mafam kharada lau panakhiba adu haujik phau sat loirakpa lawroklamdaida wahik tasinduna lofam kya amanga thokale Imphal East District ki manung sanba kairau bitragi langthrai lakol khongrang bi lakol da lofam kya wahik na saun amanga thokale wahik tabada hidak kap thokpada kanaraktabadagi gangkraba phauksing adu fawa khawdalaga mai thadokna bayawre masidana tana laiden part Kajipat lauman bi lakol amasum masiga lonariba lakol sing yaral pat lakon sing kaya dasu wahikna landaratuna lomi sing phawlok laroidra haibigi mi paiba phawre hera masigi matang da kairau bitradigi lomi em ibom san hai kumsi chahi gi oina kumgi nong matam sana sukhidaba sina maramoiraga laupan ba yana bagi damang idul turil dagi lauk sangam ama ising singba khakta da lupa lising taretagi tara phawba sangki phau khara da su loklabadi haiduna sel sanglab sang na ising singduna pan ki bolokpam du hauji amu wahik ta sinduna ama ta tholakpa sida puthok matik sana puthokpa ngamnaroidra haibiki mi pai phawre wahik na maram oiraga phau pambi kya lekang kangduna mangle lomi khradi wahik tagi ngak thokna bi hida asi anira uhumla ka phau yawnari loina masida sel mayam am su sangna yawre maram isna ising phangdabadagi lau pan ma yadana lofam kya sitpa sigi mathakta amuk ising singnaga pan liba lofam singda wahik tarakpa sina lomi singi wokhalda phawlok laroidra haibigi mi paiba phawna raikhi amaramda Bisnupur district ki manung sanma kombi amasung wangugi area dasu wahikna lofam kya ama ta thokale kombi AC ki manungda lariba saiton mang lokol salan konjin lakotpi sagolpat mayang lau haurau haukta koning usan long mang hauktak lokol terakhong lokol wongulok khuga mapan ithai lau terakhong mamang amadi sangai lau lokol da wahikna landarak padigi lomi sing pothok chathok watlagani haibigi mi paina blai masidana tan district asigi wongugi lofam kya su wahikna landarak padigi amanga ta thokle haina mafam adudagi phangma paun haidi wongu area gi amanga ta thokliba lofam sing asigi manungda handak irang na maram oiraga matam kuina lopan bi yadana leklaba matungda yamna wana honaduna laupan ki bolofam kya yawri hari Imphal West Thaubalam Sumkaksing district ki phangma pawgi matunginati hairiba district sing asigi laufam khara da wahik tarabasu yamna ka hena paksana taba thingati adominama hairiba district sing asida su laufam khara di wahikna amata thowandabadi nati hairi hiramasigi matangna Manipur Lengak Agriculture Department gi plant health clinic ki in charge case nimaisan hai laufam singda wahik tabasi mapungoina phibam khara da thokali phau makhung yamna kungba mapungoina punghun natragana lamphel tawba laufam singda takali masina natragana anganba matamda synthetics parathroid insecticide natragana pesticide sing season ba asina su wahik tan bada mating pangpu thingai wahik tin sing asi ising inil gi sang wang amasum lumbu saba ayeng asagi phibam da wahik sing asina mapung fon hingma ngame wahik sing asi laukhongda nungsit nungsa marang kaina phangma matamda tabigi sang yamna neme maram isna laumi singna phawasi yariba makai makhong lan na thambagi tangai fadaba leidi loinana lauphamda phawgi marakta suri semlaga thamba asina su wahik tabada ngak thokpa ngambata natana kariguma leina tina tarakpa matamda hidak kapthok kapsinda sauna khutong sahali amaramda haujuk oiragdiba phibamdi wahik tare haiduna laumi sin hidak kapada ngak thokpa ngamdabagi phibam ama lakpasini masigi maruiba maram asi laumi sin hidak mapam marang khangdana akhang ai tanadana dukan dagi aphang ama hektama kapsin ba sisu maram moigani makasa tharapoina huyelan pawdigi ahan moina tentakna headlines oina memda thamjage nopi police ki battalion ama hanglagani ration money lupa sangwa hengat halagani logi wangmada pairiba numoi sim pikhalakpada makhalamati sarak piroi minister
मे अहुमदगी थोलकिब लान मनंग पुलिस BDF निपान असम राइफल्स अमामसुम BSF अनि लेखिद्रे मणिपुर पुलिस की सामग कुथ्रागनि सुपरवाइजिंग देगी थोरम पांगथोखरे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की नुपी सिंह खक्ति की बाटालियन अम अथुब मतम लिंखलगनि अमसुम पुलिस पर्सनल लिसिंग निफुगनि थोइदा हानदगी पिरकलिब राशन मनी की सनफम ngsidagi lupa sawa hengkat halagani haina se minister na phongdokibada natana thoklibi irang asida sing amadi tamgi police station sing amadi manipur rifles tagi laukiba lakiba kusukulai sing numit taraga mangani gi manungda pikhalangnaba haikibagi matungina kharamakhaid pikhalakle adubu numit taraga mangani helaba matungdi coming operation sathaduna khulai kya su fogat pangamle volunteer sing na sukulai sing pikhalakre adubu logi wangmada pairiba khulai kusukulai sing mari lenaba singda pikhat piu hain appeal tawkiba loinana adugomba kusukulai sing adu sinnarakpada logi ba makhalamati sairak piro hainasu se minister na phongdokre Wapam asingasi ahanba Manipur Rifles की parade ground पांगथोखिबा Manipur Police की सामग कुंथ्रागनि सुबह Rising Day की थोरमदा अथोइब मिथुंगलेन ओइरेदुना चिफ मिनिस्टर फोंदोखिबनि माना हाय Manipur Police na lamdam asigi law and order ngakpada natana tuan asawba thawdang sing lawri hawkiba me ahumdagi thulakiba thoningtaba thawdok sing the Manipur Police BDF personal nipan BSF ani amasung Assam Rifles ama laikidre haidaduna makhoigi maphamda awangba thaki ikai khna bu ulaiki पुलिस के सिनफम लेरबदी फुरुप की खेतनब थमदना मणिपुरी अमा होइना थबक तौगदबनि थोकलिबि इरांग असिगा मरी लेदना हौकिबा था मंगा रोमदा मणिपुर पुलिस ना लौकिबा अहेनमा थौदांग लेंगांगना खंगदब नते लेंगा की मेकेदगी सु मथौ ताबा पुनमक थबक तो ओंथोक्तुना लाखली पुलिस की यूनिफॉर्म सेटुना सर्विस त संगलक्लबदी मिपुम खुदिमक त मानबा मियिंग येंगदुना स्टेट असिगी थबक तौगदबनि कांगलुक फुरुप खाइबगी वखलोना मांग थादुना थबक तौरोइदबनि पुलिस ना मथौ मसक खंगना थबक तौरक्तरब मतमदा लोगी मयोक्ता लेबा मियेसिना खुदोंग साब लौरकनाखि असिगुम्बसिंग असि थोंदनबा पुलिस पर्सनल सिंग मथौ मसक खंगना थबक तौगदबनि हदक इम्फाल थोकिबा थौदो अमदा यूनिफॉर्म सेटुना मथौ तौरिबा पुलिस पर्सनल अमदा सतखिबा थौंग यामना लेबक थिबनि यूनिफॉर्म सेटुना मथौ तौरिबा पुलिस पर्सनल अमदा इकाय खुमनदबा हाइबसि लेबाक मियामबु इकायबा पिबनि सेनबा सिंखरसु फटपा हौरे वाट हौरिबा सिंगसु फाकी गनाखि लैंगाना सथरकदिबा वार ऑन ड्रग कैंपेन से कनागुम फुरुप अमगी मयुक्त सथरकपनाथि अखोगी तुंगी मिरोल कनबनि पॉपी पांबी मरु फोन मुथनबा खोंगजंग लेंगाना काउब्रु अमदी थंजिंग सिंगसांग यावना साइटु एरियादा अनमेन एयर व्हीकल सिजनदुना पॉपी थाब मफम सिंगी सर्वे क्या सथरि मखाताना करम मफमदा पॉपी पांबी सिंग थरकलिबगी हाइबदु लेंगाना थिजलि सथरकलिबा कैंपेन असि माय पाखनबदा पुलिस पर्सनल सिंगी असबु थौदांग लेखि इमा लेबाकीदमक मथौ मसक खंगना थाक्सी खक्सी नायना थबक तौबियु हाइनसु पुलिस पर्सनल सिंगदा अपील तौबगु लोइना से मिनिस्टर न मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंगदा ब्लॉकेट तौबा अमसुम सेल खाइबना सिंगबा तौबिगनु करिगुम्बा काउंटर ऑपरेशन सथरकप मतमदा थोनिंगदबा थौदोक सिंग थोलकप याई मरमदी नोमुगी तंगाई फदबा पोलम सिंगदु इम्फालदगी सुचामपुर अमसुम मोरे फावबुसु यौगदुरिबनि हाईवे सिंगदा फ्री मूवमेंट तौबा याहनबियाखि मिपुम खुदिंगमक इंडियन नियमदी मणिपुरी नि हाइना खनगदबनि इरांग सुकोलबा मियोइसिंगबु साफगदबा मफम रिलीफ कैम्प पुसिनगदबनि मणिपुर के हौजिक ओइरिबि इरांग सिगी फिबम प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदि डिफेंस मिनिस्टर ना कुपन येंगली सेंटर के लुसिंगबु सिंग मखोगी सपोर्ट अमदि कोऑपरेशन पिरि मणिपुर मिफा मिपुन तौबा मियामदगी से लाकपा मुनबा लोगी वांगबा थबक तौबु सिंग कमांड पर्सनल सिंग लक्षणना बामसु इरांग थोलक्तनबा कना होटनरियाखि थौरम की मनुंगसना चीफ मिनिस्टर अहानब मणिपुर राइफल्स द DGP रनिंग ट्रॉफी फॉर द बेस्ट बटालियंस लम्फेल PS अमसुम इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस न DGP मणिपुर रनिंग ट्रॉफी फॉर द बेस्ट पुलिस स्टेशन खुसनखिबग लोइना लिलोंग PS की डॉक्टर असेम सत्यवती दना बेस्ट पुलिस ऑफिसर 2023 की मनासिंग येंतोखि अनिसुब बेस्ट बटालियन की मनाना निपानसुब MR अहुमसुब बेस्ट बटालियन की मनाना मंगासुब MR पिखि थवाल पुलिस स्टेशन अनिसुब बेस्ट पुलिस स्टेशन की मना अहुमसुब मनाना सिटी पुलिस स्टेशन फंखि थरम की सरुक अम ओइना निशान टोली पांथोखिबग लोइना तुआन कंटिजेंट्स तरागा हमदोइना मास पास तुन पीबा सैल्यूट चीफ मिनिस्टर ओखि मास पास की कंटिजेंट सिंग अदो अनिसुब MR की डिप्यूटी कमांडेंट विद्यापति थिंगबाइजम पेरेड कमांडर ओइना लुसिंखि मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब नसु स्किल शो अमा उठिबग लोइना पुलिस पर्सनल सिंगना मोटरसाइकिल डिस्प्ले अमा पांथोखि थौरमग मरी लेनर चीफ मिनिस्टर मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स स्टार्स कौबा सोबिनियर हामस फोंदोखियारि अतोपा पावमदना राहुल गांधी ने मणिपुर अनी थोकले हाइखिबगी अवायखुम कांग्रेस प्रेसिडेंट की वाफम मवोंग अमतदा याबंगमलोय अमुको
अमरोमदना तोखाई ताब मसुम नुंगसिनहनबगी पॉलिटिक्सना मणिपुर बु अनि थोकना खाइदोकले हाइबनी राहुल गांधी ने मणिपुर से स्टेट अमा ओइद्रे अनि थोकना खाइदोकले हाइन फोंदोखिबो वाफमदुगी मतान ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना अकन ममोंग यनिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना वाफम सिगी मतान मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटीना थौदांग लौदुना नुमित हुमनीगी मनुंगदा हाइबदी अक्टोबर 10 फावगी मनुंगदा सेंगदोहनगदबनी हाइन थमकिबो वाफम अदुगा मरी लेदना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट मीडिया की खुथांग वाफम खर फोंदोरखिबा अदु मणिपुर मियामगी सेंटिमेंट मसखंगदबा अमुकोना हाइरिबदु ममुताना नैनदबनी अमदी मखोइगी हाई कमांड कन्नब तबनी अमुकोना करिगुम मौंग अमतति याब ngamlo हेदी वाफम असि अमुकोगी मेकैदिगी लैश्रम कृष्णचंद्र खुमन खुयेक पीदुना थोलकवा सिरोल अमन हाइबनी सिरोलसिन हाई अमुकोना राहुल गांधी नंगांगिबु वांगांग अदुगी अतै मतांगसिंग नैनबगी मथौ तादि मणिपुर मियामगी इंटरेस्ट सोकपा मतंग अदुख नैनदुना थबक तौबनी अमुकोगी ओइनदी कनागुम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी अमन मणिपुर मियामगी इंटरेस्ट सोकपा थबक नत्रगना वांगांगलगदी मदुगी मयुक्त थबक तौबा नत्रगना थेंगनबा हाइबिस लेंगद्रबा फिरेमनी अमुकोना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना हुन्नबगी मौंगनो वांगांग मपामदे अकक्नबा पॉइंट वांगांगनबा पामे अमुकोना कांग्रेस पार्टी फै नत्रगना फत्ती हाइबरोमदा वांगांगखिति अकक्नबा पॉइंट अमदा हाइबदी राहुल गांधी ने मणिपुर से स्टेट अमा ओइद्रे अनि थोकले हाइखिबदुगी मयुक्तनी हाइबसी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट खंगद्रिब करिगिनो हंगली राहुल गांधी ने हाइखिबा मणिपुर अनि थोकले हाइबसी मणिपुर थुगाइबा पामसिंगना तोइना तोइना सिजनरिबा प्रोपेगेंडागी वाहिनी अदुगुंबा प्रोपेगेंडागी वहे अदमक राहुल न हाइरकपासुंग मणिपुर थुगाइना बहोनाबदा राहुल न नाकोइना मतेंग पांगसिनबगी थवंगनी अमुकोना थमकिबु वाफम अदु पॉलिटिकल गोयबा थबक नत्रगना वाफम अमा ओइना मियामना उहलगा मखोइगे लुसिंग ओइरिबा राहुल न गांकिबु वाफम अदुबु कोपसिनना बहोनाबा यारोय एमपीसीसी आईगी प्रेसिडेंट अमुको से बीजेपी की माउथपीस अमगुमना खलिबा करिगिनो माउथपीस ओइना उरबदी एमपीसीसी आईडी मणिपुर थुगाइना बहोनरिबसिंगी अरोनवे एजेंट अमा ओइना उरोइदबगी मरम लेब्रा हाइना सांगली राहुल मणिपुर से स्टेट अनि थोकले हाइरिबदु कनाना करी नुमित खाइदोखिबनो अनौब स्टेट अदुगी ममिंग करी करी नोमदि अनौब स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर अदु कनानो हाइबदु एमपीसीसी ना हाइबा ngamodra बीजेपी ना आइडिया ऑफ मणिपुर डिस्ट्रॉय तौरे हाइना राहुल ना हाइबदुगी मखा सथरकदा मणिपुर नो लॉन्गर वन स्टेट इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेट मणिपुर से स्टेट अमा ओइद्रे मसी स्टेट अनि थोना खाइदोकले हाइना मखाताना हाइबनी हाइना वाकोइ सुदुना असुमबगी मोंगरे एमपीसीसी आईगी प्रेसिडेंट ngangliब करिगिनो राहुल की वाफम असी मणिपुर से स्टेट अनि थोकलबगुमनी हाइबनी हाइना फोंदोकलिबा असिबु कमाइननो आथ्रमुना हंद्रिबसी अमुकोरा नत्रगन एमपीसीसी आईरा हंगलकली राहुल न मणिपुर मियामगी इंटरेस्ट पो वांगांग किबा दुगुंबा सहिएसिगी जनवरीदा मोइरांगना पांथोकिबा थोरम अमदा बीजेपी की लुसिंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर की नुपी अमा अर्जुन लुहोंखि अमदी माकी मसानुपा अदु महाभारत की लांद यावखिबा अदुगी मतांग अमुकोना यामना कन रेक तौखिबने मणिपुर की हाउसिंग ओइरिबि यामन लुरो मतमसिदा राहुल न फोंदोखिबु वाफम अदुना हेन इरांग थुलकनबगी मसा अमनि हाइबसि खांजनबियो मणिपुर थुगाइनबगी वांगांगलिबदु असुंबा सानब अमुको बुलानो वांतोक पिबिगनो कोकी एमएलए तराना मणिपुर मियामगी मयुक्त लौखिबा फिरेप अदुगी मतांगना अमुको वहंग अमा हंगलिबा अदुगी पाखोम यामना मयेक सिंगना खंगबा पामलबदे अमुकोगी ऑफिस ता लापियु नत्रगना मतमदुगी फोंगिबा पाउक्सिंगदा यंगबियो हाइके अमरोमदना तोखाई ताब मसुम नुंगसिनहनदबगी पॉलिटिक्स ना मणिपुर बु अनि थोकना खाइदोकले हाइबनी राहुल मिजोराम लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगिदमा कांग्रेस की बोर्ड खोम लाखिबा पार्टी एसगी मकोक थोंबा लुसिंगबा राहुल गांधीना मणिपुर से अनि थोकना खाइदोकले हाइबा वाफम फोंदोखिबदगी अमुकोन अकन ममोंग यनिंगदबा फोंदोरखरबा मतुंग लुसिंगबसिना दी वीक अमसुम दी मनोरमा की पाउमी अमदा मखाताबा वाफम खरा फोंदोखरे सेफोंग अनि सिगी पाउमी अमना राहुल गांधी दा ओनसिंदुना मणिपुर स्टेट अनि लैरे अमसुम हाइरिबा फिबम मसि कुकी फुरुमना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पियु हाइदुना तालिबा मरुएबा डिमांड अमनि हाइबगा लोइनना कुकी फुरुक की मेकैदिगिदी डिमांड असि पीबना अरोइबा सोल्यूशन ओइगनि हाइरिबा सिगी मतांगदा कांग्रेस पार्टी की ओइबा करी फिरेप लैरबगी हंकी पाउमी सिगी वहंगदा लोकसभा की एमपी सु ओइरिबा राहुल गांधी ना खुमगिबा पाखुमसिंगी मनुंगदा मागना मणिपुर सतखिबा मतमदा कुकी एरिया दगी मीतैगी एरिया दा सतपदा कुकी अमत माका लोइनना सतपंगमखिदि अदुगा मीतैगी मफमसिंगदगी
Kuki gi Mapham sing satpada miti emat ama ka satmina bangam kidi maram sina tokai ta bagi politics amasu nungsina handana bagi politics na state adura tokai ta na khaidokle haibani haina kongki adumena ma lairiba fiba madu fagat hanba tangai fadi haina makna phongdokladuna BJP gi maikei digidi topom topko thabak sing tawbagi muhuta furup ani gi marakta phong sagadabani haiduna sandoktuna lairi Manipur gi matang na makna phongdoki buwa pamadu hairiba point sing asina ki Leba asigi wakalonda furup masil gi marakta ikai kumnaba masum nungsinana bana singba laigadaba sing adu Manipur di BJP na lehendre aduga hauju phawra Manipur Prime Minister na karigi damak satribano habisigi maramsu khang mangamdra ki Prime Minister si leba asigi ni state amada thamari supna mai saktunu lairaga lainga ki mekedi gi mapung fana lakshin mangamdre taseng namak lainga si sarenda tawre masum Prime Minister na su Manipur sa tun ingta pragna ba khona baibisi lainga mahakna lawdaba thaudang ni Khandri hainasu paumi edu phongdoki hari makasa tharakoina to papaw mana wakan Sandipur amasum khamen loktagi nomai kuntraga taruk maru lising amaga satruko taraga manga wireless set ama DBP jacket sing fokatre combined force na impal iski sagul mang PS ki manungsan wakan Sandipur amasum khamen lokta ngasi satakhiba coming operation the AK-47 56 ahom 51 mm motorama semdoklaba UBGL ama rocket launcher ani improvised rifle ama .303 rifle mari SLR taret carbine machine gun mari MP5 ama lethal launcher ama pampi nipan country made revolver ama yauna nomai kuntraga taru fokat kibaga loinana nomai singa sigi maru lisinga maga satruka taraga manga sufagal haidi Pagalaba singdi insas rifle gi maru samapan ga kun kapthokraba maru kuntraga nipan carbine machine gun gi maru kun ga nipan SLR gi kapthokraba empty case nipugomari hand grenade marfugani thoi taragani thoi bor gi maru humdragani thoi HD card yankhai amasum arming ring nifu 2 inch motor gi cap ahum 2 inch motor bomb nifugatare 3 inch motor bomb ani 2 inch motor ILL ani 2 inch motor smoke ama pin yaudaba hand grenade kungamari detonator taret tube launching rifle grenade ahum mark rifle ahum tracer ani .303 rifle gi maru kuntraga manga lanai saba numai maru kun pistol gi maru kuntraga ni panamasum SLR gi maru amani aduga polam singa sigi mathakta kuki fruit ani amos wireless set ani bullet proof jacket taruk yauna tongan numai singi magazine kya sunga sigi operation forward ki hari ani su power su makata na phongdorakli Makasa tharakoina to papaw na Manipur gi wathu khudakta luisinna ba madi oza amasum employee khudimakta all pension scheme sanna ba memorandum pisinkre AIS GEC Manipur gi team India gi Prime Minister Manipur gi crisis khudakta luisinna ba masu Manipur gi oza loinna employee khudingda all pension scheme sanna ba advice to bina ba memorandum ma Prime Minister pisinkre haina all India state government employees Confederation Manipur AIS GEC gi State Secretary Dr. E. Girani na thadura pas Phirol amana phongdorakli Phirol duna makha tara duna employees amasu oza singi miyoi taragani thoina saba timbu lusingliba Confederation asigi President Maisnam Joykumana employees kudingi mu chinduna khuyek biba memorandum aduda JSB me ahumdagi Manipur thokliba yumai thaba nomai bom kapagi thakdok singdagi miyoi lising khumfu hena lanjena duna tuan relief camp sing sangja pham lauduna lairiba asina service sector lairiba employees sing das awaba madi khudong thiba kaya mayukna halli haiba wapam su yauri loindana laiba ki damak tawgadaba service sing amadi mairoi sing ningthina mai masing tambibagi lamda su yamna sathina su kale maram sing asidagi confederation asina June thar Manipur gi governor Anusia Uike ga unaduna Manipur thoklibu wathok amadi oiriba phibam singasi atuba matamda waroisan ama puraktuna mausa gi phibam da laknaba taksin khibaga loinana memorandum ama suspicion ki wathok asi hauzik khara makhai hantharaklabasu tension aduma kuwangna lairi rehabilitation amasum resettlement gi thabak yamna thinthari masida prime minister na atuba matamda ahen mamiyeng sangbi yuhaina su memorandum aduna mayek sing pali memorandum aduda palibuwa mamana Manipur dasu India gi oina English ngani gi taruk tagi haudorakhiba new pension scheme NPS asi employees amadi oza kayara sanhankre NPS asi satnarubadagi employees sing da kodong sa da kaya mayu na hale lenga kyoba pensionary benefit amata rated to ba matamda phangma ngamdre laiba ki thabak tawjarama miyoi sing ahal oiraba matamda hen awaba pire maram aduna NPS asi muthatlaga Manipur dasu India ki state kyara satnabagum all pension scheme
OPS asi mapung fana satna halo hari memorandum piruraba tungda PM office ki mapan leramba paumi singda M Joy Kumar na phongtok kibada leba ama sakot pa haibisi leba adu tangdu leitaba leraba matamda da sakot kani adubu Manipur da mai hauna saklaga karamna India sakotli haiga doribana Israel Hamas lan ki pawda khut thilga masagi lebak na mai saktun leiba udaba yaroi relief camp da leriba masagi mayu mai thabi khraba miyam ngasisu mai uba yadri Tharak hungatuna mi pai poknari mari mata amadi hatpi khrabi imungi hinghori ba imung singa sisu neta na hingba ngamna ba leibaki phamdon phamnai ba singna thabak tawgadabani maduna trabdi India yamna ingtapna leiri habi yaroi maram maduna khudakta India ki Prime Minister Narendra Modi masalaktuna Manipur thoklibu wathok asi lusin biu loinana hena saw economic package sama lakthok pi pham thu I haina su phongdoki hairi Manipur ki employees team masina Punjab ki Moga City the Pangtukadaba India Pumbagi All India State Government Employees Confederation ki tare super National Conference su saru yarugani swadi Makasa tharak poina pongna pham paukse dige to pamaroi ba paukra namo Olis ki mathakta tharaki be election petition kakthre English ngani ga kungani thu de pangtuki ba tarani thu suba Manipur Legislative Assembly ki mikalani fugama thoi sandel SDA sida mai pak tu MLA oirabi SS Olis ki mathakta mikala duda NPP gi mirip oikiba Lonko pau haukipna Manipur High Court tharakhiba election petition adu court asina kakthre Manipur High Court tharakhiba election petition adu taragani thu suba Manipur Legislative Assembly mikhalda nifuga mathoi sandel AST AC da mai paklabi SS Olis ki mikhaladubu null and void ohenbiu hana tharakhi election petition adu respondent number 1 oikibi SS Olis na applicant oiduna tharakhiba miscellaneous case election petition mana Maki matakta tharakhiba election petition adu yawpham thokpa masa amata yawti maram aduna petition adu dismiss tawiu haina prayer torakhi Manipur High Court ki acting Chief Justice MB Mudanas ki court satakhiba hearing adu da applicant oiriba hanba respondent ki senior counsel Lenin Hizamna petitioner na tharakhiba election petition adu da petition asi ki clause of action constitute tawnaba matik saba materials phek amati materials particulars puthokpa ngamdre Petition asida petitioner na lokhalagdiba grounds sing asi RPA ki section 100 na ahanba respondent gi mikhaladu singnabi yabagi ayaba pidi maramadun election petitioner na ahanba respondent gi mikhaladu singnabi gi hak amata laiti masigi matata respondent gi matata kariguma moral amata petitioner na sirakhi laiti mikhaladu gi returning officer na masada pidi por season adun election petitioner sigi nomination paper adu reject tawkhibani haiba wapum thamki Election petitioner ki senior counsel HSS paunam na election petition asida material fake amasu materials particulars matik sana lairabusu maduna leba sig electoral process ki asingma mas aduda akaiba pirakpi yaba madi voter gi hak sing khungaw no yabi he maram maduna ahanba respondent gi mikaladu non and void lakfok padu matik sai election petitioner na tharakiba petition asigi clause of action sathabi yabagi maram mek sing na piri returning officer na petitioner gi affidavit yawriba form kun gatur adugi asum aran thidokna bigi missionary amadi authority leite haba wafum court thamki kon election petition adu bukup na yenglaba madina kalani magi council singi world singkup na taraba matung election petition asida material fake watpana RPA ki makhada clause of action constitute tawba yadabana ain gi tangai fadabadu thungkhre election petition asida material fake ki conscience of statement yawdi amadi trial sathabi yaba issue natragana clause of action Taudawi matakta ahanba responding matakta moral amata sibangamdre moral amata sidaba election petition si ain gi matungna lokot payadi election petition si material fake amasu materials particulars amata yaudana file torkibani election petition si na RPX section 81 clause 1 clause A amasung clause B indabana election petition si dismiss tawbada matik sare maramadana election petition number 26 of 2022 miscellaneous case election petition number 140 of 2022 asi ayaba pibagaloidana election petition number 26 of 2022 asi dismiss tawre haina court na right pikhi aten pawmana JSB na dami ku Sengkhre Management Committee gi miyang makhada joint student body JSB na ngasi Chuchangpur gi Tuibong Peace Ground manakta leiba Wall of Remembrance thamba dami ku Sengkhre mamasung ku Sengkup ba Phirol sinbagi thabak satakre dami ku Sengkhre bagi thabas Kuki NP USA gi support makhara pangtokhi dami ku sam hen bagi Phirol nauna sinbagi thabak satakhi haidi Wall of Remembrance ki akoiba mapham Sengkhre bagi thabak satakhi haidi Loshilak point na to papaw na Mapham ani digi sana sabi kulda numay Kapsilakhre
Imphal East District ki Yegam Kupi Police Station kon sana sabi khulda khul asiga nakna leiba Kuki khul samu songamadi urang pat ki numai round ambamong Kapsilakhre thaudo singa sinu midang pung taruka minute nifu amasum taruka minute nifu ga mangada urang pat amadi samu song Kuki khul dagi sana sabi mai ki tamna Kapsilakhi ban hari Kuki sina numai Kapsilak pa tu khul ngak selib army base amadi CRPF singna khut han ki hari Kuki singna numai round ani Kapsilakhi ba dura aso apan di yaw khide du khul asida leiriba amadi khul asiga thangna leiriba miyam na mi pai ba ponare mamang na so hanjin sana sabe amadi thangna abda leiriba khul singna Kuki singna numai Kapsinduna khatnaba hauraga leiri Kuki singna khatnaba hauraba su khul ngakliba security singa amadi lainga ana karimata thabak lakhotana lakli hanisu pawks ta palakli aduga hauj koina di miyam pawks mata se lusin jarage masu miyam puna no update gaminasi